I'm some shot that Nim I go shop no wabe. I go shop no wabe, bay Kakrawan. I didn't know that. Hey, I didn't stop Yabi. The shy, Mituko Shang Ankrim, near Mwami, the Candy, and Mona Musula Sambacans, Mudia, and one and Ray and Mother, you bansere out to Masena cross Ukrami. Hey, Mukamanu to Niankano Cranchera Mukrim. You say, Mamma, be Perry, we are saying, Edinwa. Hey, I have a damn fanyery, a dime fanyery. Ate chedi amiti ano fans enwa na anu midura yase mami ode ohumi a obom me fans kakra mde me za shemoto matu aguso saa netie wo hia me am fans na rezo nim sika Kunkum oyom chichere aka reba adwa koton kantan insurance finance oyi kompumensa na kwabna menu na kwabna nyina na kwakom mina na fia tudro mina na fia kunyina nsa na modaro mai so senu asa so yetimi nka mo senu asa ayo kofu ansa manfo amaka nyina nsa ayema wonsa je asase ya nsan je na nasu abna bosomponsan je ni me na memo na nsase ye mo de nsa je sikadwa kofinsa je amampo kofinsa je babudo bosomfonsa je kunku moyom chechire kaka reba josu ansa koton kantan munyina madaro mensa je oyikun samanfonsa je tumi amuwa pueye atoye atifini anafon ensa oyo Kristo sum ayo Kristo sum ngune nsa mani ngune nsa enkarwe oye nyamedwuma ye na ya de no kwa nya bonsam dwuma e nyamedwuma ba sapepe e ewra konwadem de ye koye ne se ye di ka sere se wotwadi ampokwa me ye kire wonsa ne ye ma wonsa exactly so ye wo buo foforo bi de manyankopon enti ye ntimi me ye papa nsa enti ye de nsa kire no se twadi amponya me ye ma won ye kire wonsa ne ye ma wonsa ane agiri sa asase ne ma ye aduane die ne ye de nsa gufom se ne asase ya ensan no ma gi so zio me sa ne awia ye se Shua bena bosompo wona mframa nyina firi wo so ba wona nsuo ni nyina yenya binum wo ni nyina atwa bebo mu na sunsumu nti wo mu anka ntimi mmomma medura so chen na no na onsa anko eti sunsuma awopo mu no ashua bena ensan ya age so zio ye wie ye no ne ahwese ene ya ma asase abena bi ni ama eye ashua bena bi dia sen na bosomfo no aboa ya beduru na tie ni ya fresi kadwa e se kadwa ne sante no sabio yetiri ya fresi kadwa wie ni ama ne nsa dia ni akọ frɛ ye bo abeduro bosomfo nya sa so ono na bo asante beduru ye na so otimi me asante ye kase akikire ne sɛ do akikire no eye konfa no kye bosoma ni ama ne bi nya sa na fe ya meme mo makeka ni nyina bi na nsuwa na wo hono kokan Genesis o si Nyankopon bo soro ani asase na nsuo tata asase no ani na asase ni yesakasaka na nyame honhom butu nsuo ani enti honhom na wo nsuo nani na ye hwan dia na nyame dia na nsuo bi wo Jordan na no de yekɔ na ba me yinhira wo sisese bi okunkum oyom chechira kaka reba dua asu ansa koton kantan a wo maboa me ayemfu ama se bi mfuo no ayeye no si ye frese se honhom a wo Jordan ebi wo koton kantan mu dia ene koton kantan ye de nsama wo ezio omse ye da bi wa fra koton kantan de ebosonsom de mo mutena play mu ko Jordan se de jeri ko ba ye dia ye nyame so ni ya dwene na tiseni ye awrade me nkrofo yi momi enko tete atempon no ye nananom mu die na mo nka no kurekure bi hye mo mpa se kana mo nka media hye hon maka eh medini dikade mitimi ko hye ma benini se ya timabomo sa de tie mabomo radio TV megwa mo star bi o se enu akogye do me kogye mese obi a ai de bombe mic na no ani e mic na no ba ko
se metia ye abosomsam na me de mani je ho mechia eyana na abosomfo ni mako Brensiama GPR2 national chairman obia machination bia anya adwuma obesa di national chairman of GPR2 ni bio exactly obia timi aban bia no obetimi ahwehwa wo I'm telling you na nya ba budro bosom na atia no wali timinsia no kwa me bububa te sepo me bububa te sepo kikim ene me ahwehwa mo so exactly ebisa saa na mkosere no niso na ye nananom na fra me betena ha twedi ampono na de mbai esu abena bosompo no na de mbai se ka asma kiro ba budro bosompo na de mbai ba budro bosomfo kase sikantansa na de me bai bredi sesima ntoa mo na de mbai e de na abeya wi ni wo me wa honhom nso ni abonsamfo nso di machi sapepepe ham se mun shada nim ka yi akosho abne wa bai akosho abne wa ban bai ye kakra wani na me dinno na dika I'm telling you. Hey, me din star bia. Me shay ayi mitinu ko shal ankurem ni anoa me dika mo na musuno sam baka so mudie ye ne mo ana edi enuro ye ne mo de ayi bansere atomo ase na cross kura mu hey mo kuma no tunni aka no kura nkyera mo kura mu yedi o ye ai me konfa no chibosuma no we wo kina bibi ye me ombeka se na boso nsam na mo so sa Kristo sam no etimi kumo sa mo fa no sa freedom nim dabi adakwa yadom wo de hwehwe dura dabi yadom mam ka sam kiro ade emfa hwehwuram dabi wo mo anim wo na anim wo me de minim wo na me hunu wo nso na wo sha mo fire adwene na ade adada manfo no ache se nyame tumi a wode ma nyame ma wutumi a adwene na wo de dada manfo wo mo bible no kofi o kan baby a wo mo say and me kan mo bible I know what I'm saying we mo bia me ye ana kwa we die onye we ye ni bonsam ye wo bible a ye wo no akofa obi atworo krata de koma afisofo na atibomfa chiase no ani abre ho kan afisofo krata Paul na atworo krata de koma afisofo na otibomfa ana ati asante aguna na wo kan afisofo krata wo bible no be letter de otimi bi so sa oyo Kristo suma yo Kristo sum obi guninsa mani nguninsa encourage. If Christianity were true, would you become a Christian? Just ask the question. Because if the person doesn't immediately say yes, if they hesitate or they say no, the problem isn't here, the problem's here. They don't want it to be true. The problem is not intellectual with many people, it's moral. They don't want it to be true. They want to be God, they want to go their own way. So the elephant in the room quite frequently isn't the evidence, it's morality and accountability. Why is every other religion accepted except Christianity? Let me tell you why. Every other religion is very broad. Christianity is very narrow. Teach Dr. Phil. You see, there's a pluralistic approach that why can't we all get along because all roads lead to heaven? That's not true. Jesus makes it too specific. And that's why you can wear a shirt with Islam, with all kind of religion, and it's tolerated at your workplace. The minute you try to wear the cross or you bring Jesus in there, they say, don't bring that Jesus stuff in here because Jesus is a threat. See, churches don't preach Jesus anymore. We preach 7 steps to success. We preach 7 habits of highly successful people. We preach how to unlock the secret of heaven. But can we back to preaching Jesus? Because Jesus says, I am the way, the truth, and the life. And no man comes to the Father except but through. People said that there's many ways to get to heaven because all religions are the same. No, all religions are not the same. Every religion preaches something, but Jesus preaches the only thing, which is I am the way, the truth, and the life. And no man gets to the Father except but through me.